Pastor Nyamiasi. Nyamiado me ho ye. Ye da oba de ase. Pacho so ho tete. Me ho ye pa. Openi etiefo ni ahwefo a mo hwe SOMPA TV. Na mo tie SOMPA radio. Uko kejeti a statue na isi ho na ye opim so say to be o statue no. Papa yi en oye. Openi wada Roma. Bibi te say video yi. Na dan Akufo Addo papa. Yeah, Bruni Tri who said, Obana me bre ni ade no. How does it speak to us? Because dignity should be given to such. They see another kind of say. But I say, me chia tifo so nyina. No kwasem ni me hwe ade no mani anye kra. Mani anye dedi kan sa dwumadie bi sa no. Ade a yedi educate, yedi inform, na yedi entertain community. Enti nipa na yaye ni ohuni no. Wo hwe no a wabisa na chi. Wabisa ni awaye di aboa. Ede ni betimi asua firi mu. Ede na beboa me atimi akoya nim. Enti se nipa bi hye ase attack object no a kwan bi so no na botaya enu nti yedi yes ade no na ye say botaye no ba kono no de toso mi o de yes ade no because you see adwuma bia no se wo bre wo ho ma eye ema no fe eye kama na obi eba no o se no a no kwasem nie se adwuma ni nya wadwuma kro bi adwuma kra na aye ma no a wo tinka o widie mu se no you are being hurt. And in a way, no, one hated the artist or yes, Edumano. Okay. And a bio ni pakrona ye no so ye on man panini wa Ghana. Enti e basa won san heti Ghanaians ye feeling respect ye wo ema sani pakrono. And a institution no a won so ehye ma ye sa de no be si ho no. One respect institution no so one jim pa and nam so ma yes ade no enti no kwasem ni ade bia enye airtime na broni beka say it borders on defamation yeah sa nipa we ye betimi de o makogina emranim ama yamfo ma ntumu kura na ye be punish o mo kwan bi so e wo sa ade no o mo ye no because o mo ni kwan so o mo touch image no omo jira nche kwa na mu kasa ya me kasa kwa bi so baby but so be touch image no so wo chi carefully a eduru ba bi kra na asade no hinhim ai nyame nko anka etumi bushi kra ma ni jai oh enya na bio me koma ni mu bio a wo hwe mabunu no a omo ye saade no a sani amponi kakra mi hu ye no wo mo ye the very mabunu no a papa ya omo ne ba omo kanasem no. And nam no so ma education obu bebre a benefit. Now share omu age group na odim so omu ye SHS for omu we school. Exactly. Almost na Addo taxi omu my bet. You see my o man no ma freedom be and there na aba no. Say you control no ma bia de beba ebi nie. E betting so say o ko cha betting. Na free a chine kono aban tax 10% withholding tax enti no so wo bana me yebre o si ade wo je bet winning lottery who study economic history aban the lottery ba se be a obe control inflation enti lottery enye ade afofo saa enti say ye obi ye lottery was system no ne en tax na in a way no or boama inflation no kra ekosoro and this ebesi na aban kra taxi ya na aban ye mfomso my bet ni na a part of lottery and this aban the measures say about to control the system wa mfomso be no more so san kwada akro ya ayi omahene wadaroma ayi nanu na mo de beto wa brantie bi o galamsey site eka ni grade awanya me hu ye no mani age ba mani ji age ye wie ye ne se enam se no aboa no hunti ema aboafo ba ye no
wamre so benya university akro mo amusa de ba ko ba ya no oton jeni ni maame ne papa ewuo enu ba be hye omampanyin adwempo no kena se sa akwada no be free school kura mo de ma no nwie SHS no wie SHS na the next level ayen to aso school and this one timi anto aso na kura wo kira obetimi ato aso enti da ya Ghana mpanyimfo bi a meni wa ya me de o mo ye mfato ho ebi ni ye papa ayisibu aten a wo ye filling station na wo ye doctor. That's right. Ebi ni ye papa Kelsbena and na wo ye lawyer. Wo mu wie school no o mo ye adwuma kakra ahwe ye ma ansa na wo mo to aso ye gosua ade. And there are many more kra minnim wo mo. That's true. O ma hene mo munsa ntrafo yi ye nim bebre a wo mu wie school o mo antimi anto aso enam se fie nyenti ba enei through distance education ni others wo mo ye adwuma kra no mu sua de bebre abe doctors abe lawyers because the earlier foundation nti adwumpa o mampanyin de baaye no aboa nipa bebre beto akoso aboa nipa pi nti me as a teacher my teacher I was Texas for 11 years and son na me be lecture university for about 18 years to 20 now. Ya minim adekere so mfa so wo honum na nkwada no ntimi mpia school for where I was won tua ni fees. Ko friend ni parents bra ne ma me na di akiri. Papa fo no kra de ya yenta hu omo. Ya mia mi hu nkwada ni bia ya teacher fo kra ye boka eboa ma omu ni ye omu nsohwe. And this obi this anhihye we aba no obeje Macbeth sika e de aboa ma sa adisua we akoso a. Sa nipa ne ye bona ba so ne ye ni natem. Alright, Prof. Mami Fonsi Amedasi Anope. Professor John Bobie. Prof for the John, yao.